Ole letu te ka channel hlom tak lo lom le vek chawa pune mizo tlangwal aral than sanga chu arong charania arong hi alo toi chi to hle a mizoram a thon chho chi poni to lawa achung te ne in bek rem na nein arong hi hal rala ne ramdanga phaya arong charan ti hi chuanin lo thei lo in tol thana ani nge hiarin om thina ne achan chu phaya ramdanga mizo tlangwal mizo nula emo katia na thok tura chukla kholaya rong chara hanom top mai kha chu trinlel ana sabi kani chan chu tol tha ani lawang ti soi thei lawane mizo nulai mo tlangwal te po hetia ramdanga phaya rong char tia hre turom fo to mai he a hrila itlaka apoi thin tak zetane arong ha live video te po hi en turoma chumi kan tilan ma chuani an thu se hi tlem ten tar lang taila mizo tlangwar al than sanga apa alan ni liana chinga venga zol chu July ni somni porok khan arong charania arong hi alo che deuhlek to wangin in thon chi ni to lawa achung te na in biak rem na in arong hi halania a halna hian pastor in hun ser toi te mangin mizo tlomngai theng khatenen arong hi tla liamane awa phe tlomngai in pune mizo welfare secretary in aron hon chodona ne oi om hle mai tin aron posa tuna aron ha live video chu lo in hotaila hiania video kan hal tor cho apoi khop me tia tol than ai mo tol thana ni arin om pera achan che tia kholaya phaya na tok tor om temyang khatianga rong charan ti chu arin lom jolani tol thana ni long ti soi theilawa arin lom ngoi ngoi ne puchuni sian phot taila tula hian hei pastor te ne mizo tlomngai rol theng khatenen anom hawa aron hal ma deuh hleka thil tlang ania hei tianin ainin mukhoma hun serten manga ti chuanin anuan halani en zer patang aruang mizorama pangai taka thaliam achagom don te arengen achung te tan po hian a hril itlak rona aril ron atlak ngoi don ne mizo dan pot phum theilawin hetia haral hi ngai ta arong lo troi na sa to wangin in thon theini to silawa poi tak setane